ahantu twahagiriye umugisha nutarangara ariko uzakora nageze mwamurika Imana yegera ku Mana Imana yegera ku Mana uzanshoboze be muri kino gihugu kandi kibemo neza ariko niyamye bagaritse ikintu cyose kizobuza gukorera gukoranya Bwana sifiwe haleluya Imana yagiriye neza bakamizo bari muri Canada Pasaka bagatanga Europe bagatanga kila gihugu cyako muri Israel iriya mu kwa karindwi duhuke mu kwa munani tukaruhino haleluya unyemerere mvuge ijambo rimwe uzahora Imana yaje unyemerere nongere mvuge kuko muzitwa Imana byose ntayagereranywa nawe ngere umuntu kwegere ngo namani wanjye ni Imana Yesu Yesu yagereye
sala umesha. Bwana sifiwe. Na Mungu anaanza kuzagusia. Kutisi. Ulimwengu abantu kwasima. Umwana nikikubwe kugeza. Abo hari imbaraga sina. Ikigenda bishimije. Tunasaba. Atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Hari abasaza n'abakecuru bari hano cyangwa se abagabo hejuru y'imyaka 50 bazamura ikiganza bari hano ndaza kubasiga. Nabonye mukecuru muraho akarimbo nange kajanye niyo kaza kavugamo ariko ko tukasiga. Say
kirayishingire mu kibazo. Fata umuntu ukwegera mu kiganza. Umubwire ngo Imana iguhe ijambo rigukomeza umutima w'imigoroba. Bisubire mu muhanurire. Imana iguhe ijambo rigukomeza umutima. Imana iguhe ijambo rigukomeza umutima.
yarinze umushitsi ubwo yahuraga umuyuda muganiriza neza byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahuraga batete bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'umunyamugo maze biba akarusho bayamenya batahuye n'umuyuza ahuye na Mesiya ahuye na Mesiya imagabuga itakayakubona aza kuzatiwa Yesu ahuye na Mesiya nituirangiza kama tushafunga walakizi ishuri ridasanzwe aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe ry'imibanire ikwiye kuturanga turiga tudahuga ibintu bizakugeza ku Yesu ariko bikwiye gutuma tubaho twamenya turebana iwe gerageza ubere udasanzwe maze naje kube udasanzwe tugiye kubirekeza twitore ariwe uyega mukuruka iburi aho nimutazo bidahoza bidahura iyudaniza Mariya abahuye nawe bari tukabagejeje nawe na Mesiya abihura na Mesiya zizaze uwahuye ahinduka Bizimana Kabuye none iwe wimura abatware ahirika abandi mu gihe cye nta kimwe Oh
kati yanyu.
Abamuzi sitamaho ariko gishika ataraza sinobabwira amakuru nizo kuvugwa se usanga kuri toki data wanasifiwe abashwanzi bubaho Wanamenye kuri se w'imigisha Imana ndio wakuva tukajaya ibintu zose ni muri Yesu ni muri Musamariya kuiriba